نوی ملتمه از 11 سالی ما ایش خلک اسکیفه ما توریستی گوته نویدره اجوار بحثا جیه که بندکم gerek me xebat kirin ji boyna bendava germavê got heskî dibin de nemînî Am haft birana xebatine gom bikin am vê dirê am haft bira maçiya geçirmiş nimok dibin gav derbin avê de ji mênê em berna xurbetiyê ne de îşekê gom bikin ne jî deverekê got em lê mala xwe bikin. ایرو مریه ما، بابه ما، کاله ما، پیره ما، دایکه ما تب بنی عرضه دنا هسکی تدا. هیوی تب آب ده سروا. جاره از مالت مسیر فرید لیویات توریست همه چاقو جوانه که را تیروکاس لیفت بجموعات گرینن لیفت چته دیالکت فروشن لیفت چته دیالکت فروشن چته زعف خوش کنه گلک جاره به چارچه دم دچین توریستات گرینن ابتدی چته دیالک بگونا زاروکا سر چته نبیاست کن از چهار زمان زانم ترکی، کرمانجی، انگلیزی زمانه چوکم مثلا هناك انجليزي تينا فيدري زمانه ما التركي زانم كرمانجي زانم لبلي زمانه ما فهمناكم ام جوانا كير انجليزي تبيجن يعني تغيدن تبيجن شما تركي انجليزي زعفتره يعني ام انجليزي فضلا نزانن وقت تاريخ كيف مزانن تركي جي زانم خبردم كرمانجي شو زمانه ما ام تاريخي جي درخص دمولو ایدیم شغل اولاد بشه. رمان و شیلان هر دو رهبریت کن شخورا و جبوی گو پی بخوینن او شخورا رهبریت کن و باشخجی دیروکا اسکی فی ابا اسکی بوزاتن گو خودی هبونا جیرا اسکی بیرو پر مزم بو اینها بگها باطمانی اسکی دا امریکا دا غزاینی سری اسکی بربی مزن نبو اسکی پر مزنه یا شیخوا پر مزنه باجار حسکیف باکور کردستان سر به باجار ایله ویا حسکیف ناوی خو جخانین کو لسر گوران هاتنه نگراندن ستاندیه الگوری دزگاه پاراستنا شونوارین ترکیه که ده سال 1981 ده هاتیه پسند کرن میجویا وان خانیان دگهیجه 10,000 سالان. گله حسکیف یک جهر دو کلهین کو امپراتور بیزانسی کنستانتین ده دماکتنا خویا باجار آمده ده دست سر کربویه. هر وها قصر آمزن یا حسکیف جی هید بن آخیده. پراکورین آ حسکیف جی یک جمزنترین پرند سردما ناوین ده هاتنه چی کرن الگوری هن آگاهین تام نپسندگیری ده گوتن کو پر ده دما دستلاتداریا ارتوقیان ده سال 1122 ده هاتیه چی کرن.
هچی میجویا مناره دگهیج سال 1409 زاینی کو جه آلی سلطان سلیمان ایوبی و هاتبو آوا کرن و مزگفتا ویجی به ناو مزگفتا رزقی هاتیه بناف کرن. سلام علیکم. عاصينين كره عندك ولا عاوز ده عاوز دبويا سبراجي ولا براجي بدان وعاف كي باي ما فيها بعد واقورانا هم زيدين مش فاضي او يجو اباك اني كي جهات قرق از سالا 1970 هات مدنیه على كيف موسم بوما دچما ماسيه والنافا گنده خو خباتت کن گو براج بردن ماسی نادر کبن اما گو آف کیم به خوش به زلال به ماسی درت کبن او تو ماسی نکی جاو قصد نه و پره گوست قازان چکم جی هنک جی ماسیه هنک جی خباتا گوست کم به قازان چکم به مالاخو گچیندیم میشم ام هفت برانه تخاباتنا گم بکن ام ویدری ام هفت برا ماسیه گچیمیش بنده وقت بین گوال در بنا ویدش منی امرنا غربتیه نه ده ایشه که گم بکن نجی دوره که گو ام لی مالاخو باجاری حسکیف دمیجوی ده هرتم جهکی گرنگ و بربچاو گرتیه او جی جوه که تیکو لسر اردنگاریه که تایبت بخواه و لسر چمی دجله هاتیه آوا کرنه. لی همو جهن کو هون نها دبینن دی ببن بشک جمیجویا بناف کری. پشتی کو بنداوا اولوسوی ورا لیکرن و بقده باجار دی دبن آوه ده بمینه. مخابن میجویا پروژه گاپیجی نبو مهدر جبو باجار حسکیفه کو او پروژه ده سال 23 سالا بوری ده جعالی مصطفى کمال آتاتورک و هاتبو دست بیکرن او جی جبو سودگرتناش چمی دجله و فراته و بدست خستنا وزیا کهربه. پروژه بیجن لسو یا گرماوه لگنده کربوران بنداو نها 10,000 چاراوان ده دست بیکر و ششان ده تملوی آویتن و گونەیدێ ئەنەدۆلی پرۆجیسی کەواتە پرۆژەی گەورەی باکووری ڕۆژهەڵاتی ئەنەدۆڵ پێکاتۆ لە 21 بەنداو کە سیانزەیان لەسەر ئاوی فراتە گەورەترین بەنداوەکانی کە لەسەر ئاوی فراتە بەنداوی ئەچاتورکە و باقیەکەی لەسەر ئاوی دیجلەیە کە گەورەترینیان بەنداوی ئەلیسۆیە کە نزیک 11 ملیۆن مەتر مکعب ئاوەگرێت. پروژه کو جلای ترکان و وکی پروژه باشور روجهلات آناتولیای تیب ناف کرن لسر اردنگاری باجارین وکی سمسور، ایله، آمد، دیلوک و کلیسه تجیب جی کرن. 400 کیلومتر آمد دست پید که حتی چمه بوتا، چمه خرزا، چمه باتمان تفتین و او چه تمام لحبت سکنی و ام بیجن عرده ان ببرکت جی بناب آوه ده هون داد بی. اف پروژه جبوی الکتریک سر آوا لسر روبارا بنداوا چکن و الکتریک جی چکن و هنک جی به آوه اوک بکن یعنی عرضه آب بدن و جی بوی آودانه جی اوک بستینن مثلا زوی دینن بخچه دینن. سینوری هریما دیکوه بن کارتیگرنا پروژه نافبوری جی جباشور سوری بگرن حتی بروجهلات باشور عراق لخوا دگیره.
روبەرێ عەردێ وێ هەرێمێژی ji 75385 کیلومتر دوجار پێکتێ. ئەو ژی بقاسی 9.8 ji سەدی عەردی تورکیەیە. هەروەها عەردێ هەرێما ناوبۆری di dirêjahiya mêjûyê de wekî hîlala عەردێ herî berhemdar tê zanîn ku bi navê xwe yê dî Mezopotamya ye. Ew proje li ser erdeke ku 1.8 milyon hektarî mezine tê çêkirin û ji 22 bendavan pêk tê. Aniha ev bajar ji geştevanên xwe vala û xaliyê ku di salên borî de bi zêdahiyekê dihatin serdana bajêr. Bütçeya ku ji bo projeya navborî hatî terxankirin sihû 2 milyar dolar e. بە تەواوبوونی ئەم پرۆژانە تەوان زۆریان تەواو بووە زۆر لە بەنداوەکان تەواو بووە ئێستا حالیەن ئاوی فرات بە تەواوەتی ئەتوانێت کۆنتترۆلی بکات دەولەتا ترک قرارێکی خۆ بدە گەرەکە بە سووری رە بە کوردارە بە عێراقی رە کوردستانە عێراقی رە تێکریە وێچە هەبن بە هەڤرە بە ئەوکێ وێ هەبن یانی یەکیتیا وا هەبن لێ باوەڕ دکم تیەکیتیا وسا تنە یانی ئێستا سەیری ئاوی فرات بکەین نزیکی ئێمە 250 متر مکعب لە سانیەکە بۆمان بەرەێنەوە ئێستا بە هزار مفاوەزات و ئەمانە و معادلێک تێگەیشتن ئەگەێنێتە 350 ئەمەش بەشی پێداویستەکانی ئەو ناوچانە ناکە کە ڕووباری فراتی پیاڕوو Kibê bercan mı? Köyü bercan ma berhemî tiştî. Li sala 1978 azadma dünyayê Leskîpê me li wir jiyan kir heta ez gama çaxê got ez bîrewer bûm ez bûma xort ez çûma masiya ez çûma dara em ji gundê xwe hîç nederketin Leskîp nederketin em dewamî gundê xwe de bûn îro pevçûn pira îro vala kur li ser serê xelkê xwe vala pir çin tên şer dikin jiyana xwe em razî bûn îro wat bêjin Heskîp têkeve binê barajê tarîxa di dinyayê de tarîxa cê medeniyetê ye medeniyet ji vira pişxirmiş bûye îro miriyê me babê me kalê me pîrê me dayîkê me tev binê erdê de ne li Heskîpê de êvê tev av bidê ser we Gerek em bêjin gundê dîrokî bajarokê bin erdê ew jî wek em bêjin arxeolojî bajar jî dev dibin vê bendavê de bimênin ben ava bendavê de bimênin lê berê li ser Firatê jî û li ser robarê Dîcleyê jî di benda em nizan çi heye û çi tune çi hinda bibe tam olarak kesek jî nizane çünkü zamanekî teng de zamanekî kin de hema ber rojek berî rojek dixwazin bendav çê bibe û avê bigirin me gerek xebat li ser kirin û eylem û protesto me kir li got bendav nê çêkirin bi vî hewayî hikûmetê li ser ya xwe nesekinî ve ev bendav dewam kir Ewana tev êk û însan lê dijiyan vêga binê axê de ne di deprema de ew bûne lehîb ser wa ve çûye gerek ew tev werin kolan hin li goriya me em dêjin arkeolojîk alan li wa arkeolojîk alana dora sed hebîş xwe di robarê Dîclê de heye ê bota çemê bota de heye ê çemê xerza de heye ev hê nehatine ser û nehatine got bilîm adamî bikolin û derxine ser rûyê derxin kam çi bûye li were çi jiyan dîtiye dîroka wir çi xasiye xwe vê
کشف نبونه یعنی لگوریا زمانکی نابم هدية الحسن كيفي ما أبين جو بين صالمة حفظة روكيمة هنا دو زنداني دبو يك هيتي ده يك دركتيا از 26 نظارتخانه قراقولا رازاما تمام جمعیت کریه تبد کتابام داره تبد مانیفستوهای خود یاز کریه دوران 2 سال و 6 ماه بمرل زنداني بو بابي قرتن برنا اسطنبولي امجي قرتن برنا اوشاقي امو دوران جبر می زاروکیم بی گوتن مالا ایواز کی جانا زاروکیم داهی نزانی بون مالا ایواز کی جانا و ایوازی بابی وایا ناس نمام نبو نزانی بون انتخابات نگم بکن ام ویدری ام هفت برای ماسیا geçmiş bin وقت بن گفت در بن آویدش منی امر نغربتیه نده ایش که گم بکن نجی دبر که گو عمله مالا خوب بکن ام فهم على چه بونم فهم على ام لویر مزون بونه افدر جی که زعف خوشم ام نخوازم براش ببین فهم على دوی گندی چو تخوازه هیا يعني أفكر بغليس كيف تشتي زعفوش هنا تشتي زماري بري هنا ایرو متخصص خانی کی دیشه بکم ام حبس هرچک تا ده تورنه میجانا و بوکام میجی هیا دی ساجی ام تبد ده بودا بابی میجی بامنا ام ده بودا ده میجیان دکن ام الور رات کبن ام الور دخون herhangi imkana matın ki gobş khora ma habuna me khani ki khodi yan bikriya yan مخابن پشتی قداندنا پروژه اولوسوی اف باجار دید بن آویده بمینه ابوه یکیجی لا پرککو اف 10,000 سالن میجول سرته نویسین دیوان داببه. لهیل ویدری هندگ بجی لبانشتجیهم وی باجاری هیویک مایه. آنها گوونده دیگرن و ددن دلیلیان لدجی تندرویه و هیویاوان هیکو لبرخوا بدنکو باجار وان نیه بناف کرن. جوه بنده و دورا 8,000 کس جی خو جوار خو ببه گوچبر ببه لبل دورا 300,000 کس شی لوره عرض واهنه مال واهنه بخچه واهنه جبر گو افشار درکت گلک انسان دنوا 20 سالی داش گنده خوش آخا خوش هسکیفه راویان چون باجار مازه gerek komele platform civaki parti و
hizbên partiya û gerek siyasetmedar, hunermend li ser vê bendavê kampanya dest pê kirin ji Tirkî, ji Iraqê, ji Kurdistanê, ji Ewropa, ji heta Amerîka gerek xebat kirin, bername da çêkirin ve got ji boyna ev heskîfa rengîn dibin bendavê de nemînî me bi hev re gerek bername çêkirin. لبر هسکیف ما چند جاره سری جلی دایه چما باخان ترک کتره سری لی ندایه سری لیدان اما قبول نکرنه و نخستنه بن حکم اونسکوه جبر وی هاوی جی اما خمگینن چونکه اونسکو وصفاک وی بره کارکی وی هری پیشی ev tiştê ku hûnda dibin tehdît edene, dibin hûndabûn edene gereke li wa xweytî derê. Gelek saziyên navdewletî hewldan ku çêkirina bendavê bidin rawestandin amberê wê ji ser heskêfê were guhertin. Lê mixabin pêkutiya hikûmeta Tirkiyeyê ya li ser çêkirina bendavê û binavkirina heskêfê nîşan dide ku ji babeteke aborî zêdetir babeteke siyasî ye. ئەو شکەفتە هینک بوو مە دەوێ خۆتی دەتکەیاند مە پەزێ خۆت دۆت چخە ئەو شکەفتە هینکە خۆش بوون قلیمات نەبوو پەروانەت نەبوو بوزدۆلابیت نەبوون دەنێ ئاڤێ بوون ئێجێرا بوون ئاو بوو بە ئەو ئاواوانە چخا جەم دەخۆش بوو. Gaba go qadaga ser heskî vê heskî tevcî tarım var. Bê we xanî çêkirina li wî alî binê ona çiye da. Tu nikarî heywankê xwe dî bikê, tu nikarî hewşka xwe çê bikê, tu nikarî darekê çê bikê û xaniyê te 5 milyar dê te û xaniyê xwe difroşê te 105 milyar. Hikûmet piçekî em bêjin ji ger re got em ê xaniyê we erdê we bi perekî baş bidin we û hûn jî hûnê ji heskîfê derên. Gel pêşî wek alîkarî ji hikûmetê re kir lê niha meyzandin got ew erd ew xaniyê wan ew ciyê jiyana wa pir perekî kêm dawa. Em naxwazin ku ji heskîfê xwe bibin. Em alimî nevadira. Em tu bajarê dî nikarin em wek bikin geçî miş bin.